Ngicela bangcwele bamonibulisa ngelizwi. Nami ndikulento ugama kuyo yokuba lesi isikhathi sokugcina. Hallelujah. iBhayibheli ithi our God is Alpha and Omega. Hallelujah. Indlela aqala ngayo iba yiyo nendlela agcina ngayo. Hallelujah. Lenkonzo how iqalwe ngabapostile eJerusalema besenza door to door. Hallelujah. Behamba ngefull force bengena emizini apho kuthiwa ngena khona bafike bangene bathandaze, bangena eAsia bafika bathandaza, bangena eEurope bafika eEurope kukhona igoddess ezohlonitshiweyo ezaziwayo, bangena besithi akekho omnye uThixo ngaphandle koThixo wethu. Batho wethu uThixo sambona uEliya noprofeti bakaBhali kumanziswe idini lomlilo lagalelwa amanzi. Kwathiwa uThixo wenu khake nimbize, mhlambi inoba usalele bambiza uThixo bancama badinwa. Wathi uyelakanike ke ungene mina ke xa ngena yena. Ithi iBhayibheli wambiza kakanye uThixo wathoba umlilo phezulu wadla idini. Bangena uPawulos eAreopago bathi ukuba uThixo wethu wadla idini nalapha uzawuzidla esigods. Bayibethe eEurope yaclean izithixo kwabasindiswa abantu. Baxa besindiswa kwazalwa into ekuthiwa zii-missionaries. Ama-missionaries athi xa isindisiwe eEurope asesithwala iminqamlezo yethu sibheke eAfrika, besithi iAfrika beyibiza yi-dark continent. Kuthiwa indoda xa isiza izoshumayela eAfrika ibisiza icoffin yayo iphethe as part of the package njengomthwalo. Xa isiza iza iphethe icoffin, ibox yayo iphethe ngesandla. Xa ifaka enqanaweni kufakwa nebhokisi yayo ukuthi oba kwenzekile xa ifika eAfrika afe nimfake kule box bese kuthiwe nimthumela back. Bafe abanye befika bene 2 days batyiwe zingcongcweni babe nemalaria, kuthunyelwe ileta ithunyelwe eAmerica ileta kuthiwe hey ufile ubani, kuthiwe thumelana omnye aze omnye. Bayithwala abangcwele bangena besithi death or no death, there is nothing that can stop us from spreading the gospel. Dangers or no dangers, in poverty or in riches, we are going to reach out to Africa. Bese Africa kumnyama sangena izandla ziphethe uYehova okukukhanya athi ebhaleni umbhali athi kumnyama xa ukhona. Sangena eAfrika zashumayela. Kashumayele Africa kanti uyacima umlilo weEurope. Zawushiya Africa. Now is the time of Africa to take back the gospel to the world. Isikhathi sethu lesi isikhathi somntu omnyama ngoba naye uJesu the last time esemnqamlezweni umuntu ogqibela uthwala umnqamlezo wakhe was an African, always African. Ziyavala ayisosikhathi sokuhlala lesi, ayisosikhathi sokulasa inkonzo, ayisosikhathi sokuqhubuza inkonzo, ayisosikhathi sezikhundla. Lesi isikhathi sika-Omega. It's an Omega moment. Isikhathi lapho Africa will impose itself. Africa will not surrender to Islam. Africa will not be for foreign gods. Africa will be a continent. That's why ibalulekile into yobana understand ukuthi ningobani kwesi sikhathi. Bawulinde abanye abantu abekho thenjwe thina ngo bendisho ukudla mina sithi sikhumbuzo ba abantu even nani South Africa nani obaqa nibona thina nijonge bangaphila vele abanye abantu nilate ontwana basekhaya abekho abanye sithi